Vestine and Dorcas bagiye guhangana igihembo cya Afrima Award 2025. Ibi bagiye kubeshwa n'indirimbo yabo bakoze bita Yebo ni Tawari. Mu gihugu cy'u Rwanda abavandimwe batangiye kuririmba nk'ari inzozi zisanzwe. None uyu munsi amazina yabo akaba ari mu bitabo by'amateka y'umuziki wa Afrika. Vestine and Dorcas. Aba baririmbyi baturutse Musanze bageze mu cyiciro kimwe n'abahanzi bakomeye ku mugabane wose wa Afrika. Indirimbo yabo Yebo ni Tawari yabahesheje amahirwe yo guhatanira igihembo gikomeye cya Afrima Award 2025. Iki ni igihembo gitangwa gifite icyubahiro cy'abanzi beza muri Afrika. Ariko se urugendo rwabo rwatangiye gute? Byagenze bite ngo abaririmbyi bivuga butumwa baturutse mu Rwanda bagezwe ku rwego rwa Afrika kugeza aka kanya? Iki gihembo se cyo cyaba gifite akahe gaciro? Ni bande bagitwaye? Mu Rwanda se baba bagifite? Byose nibyo ngiye kuvira imizi n'imizingo muri iki kiganiro. Gusa rero niba utarakora like nagusaba kuyikanda. Kandi ntibagirwe gukanda subscribe ndetse no kunzogera kugira ngo amakuru meza menshi kandi agezweho atazajya gucika. Uyu we ni umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, Wakanda Daily Official. Ikaze. Ku mugoroba wo kuri wa 28 ku itariki z'ukwa 8 muri 2025 nibwo Vestine yarashyize kuri stati ndetse akurikirwa na murumuna we Dorcas nawe utatinze guhita ashyira kuri stadi bishimira ndetse banaselebrira ko babahisemo kugira ngo bahatanire iki gihembo cya Afrima Award 2025. Bagize ibyishimo byinshi Vestine and Dorcas dore ko bageze ku rwego mpuzamahanga mu muziki. Indirimbo yabo Yebo yabashyize ku rutonde rw'abahatana muri Afrima Award. Afrima Award ubundi bivuze All African Music Award. Gusa muri urwo rutonde harimo abahanzi b'ibihe bikomeye muri Afrika. Si Vestine and Dorcas gusa, harimo uwita Black Diamond ukomoka muri South Africa, Tofan ukomoka muri Togo, Ekavemen ukomoka muri Nigeria, Tainariwen ukomoka muri Mali ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ibi ni ibintu bikomeye cyane kuko bivuze ko umuziki wabo watangiye kumenyekana ku rwego rwa Afrika yose. Kandi kukuba bari ku cyiciro kimwe n'ayo mazina akomeye ni intsinzi ikomeye ku muziki wa gospel nyarwanda. Ni intambwe ikomeye mu rugendo rwabo kuko ibi bishobora gutuma bamenyekana ku rwego mpuzamahanga ndetse bakegukana n'iki gihembo. Afrima ubundi yatangijwe muri 2014 igenwa n'umuryango wa Afrika wunze ubumwe African Union. Intego yacyo ni ugushimira no guha agaciro abahanzi bo muri Afrika bashyira umuco n'umuco nyafurika mu bihangano byabo. Gifite ibyiciro byinshi, haba harimo Best Male ndetse na Female, Best Duo Group, Best Gospel, Best Traditional, Best Music ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Abahanzi bo mu bihugu byose bya Afrika bashobora guhanganira ibihembo. Gikunze kubera mu mijyi ikomeye nka Lagos muri Nigeria, muri Accra muri Ghana, muri Johannesburg South Africa ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Afrima Award ifite agaciro gakomeye cyane ku banzi ba Afrika. Nubwo itarabihembo cy'imari nyinshi nk'ibihembo by'Abanyamerika nka Grammy Award, agaciro kayo gashingiye ku bintu bikurikira: icyubahiro, prestige. Ko waratsindiye cyangwa warahatanye muri Afrima bita bigushyira ku rwego mpuzamahanga nk'umuhanzi ukomeye muri Afrika. Mbega ni nka pasiporo igaragaza ku rwego rwo hejuru. Kumenyekana, exposure. Afrima itamuswa kuri televiziyo mpuzamahanga ya DSTV, Trace ndetse n'izindi, kandi ikurikiranwa n'abantu babarirwa muri za miliyoni ku mugabane wose. Ibi bituma abanza bamenyekana mu bihugu batigeze bacurangirwamo. Ikindi cyiza Afrima itanga amahirwe mu gukorana n'abandi bahanzi, networking. Iyo umuhanzi ari mu Afrima ahura n'abandi bahanzi bakomeye, abatunganya indirimbo, aba producer, abashinzwe management n'abandi bantu bakomeye mu ruganda rwa muzika mpuzamahanga. Iyi Afrima ishobora kugufungurira amarembo yo hanze. Abahanzi batwaye cyangwa bahatanye muri Afrima akenshi bahabwa amahirwe yo gutumirwa mu bitaramo mpuzamahanga
cyangwa gusinya amasezerano na kampani zikomeye hano ku isi nzima dutuye. Aha urugero nka BurnBoy, Davido, Diamond Platnumz, Angelique Kidjo, Sarkodie ndetse n'abandi. Afrima yabaye inzira yo kubafasha gukomeza kwagura izina ryabo. Ibi ni ukuvuga ko nubwo atari amafaranga ahita atangwa nk'igihembo, ariko agaciro k'umuhanzi kariyongera cyane, bigatuma n'amafaranga abona inzira yacamo ndetse menshi cyane atagira ingano. Imbuga zawe nazo zirazamuka birumvikana, haba platform ndetse na sponsorship iriyongera ku rwego rwo hejuru. Gusa kuri ubu nubwo nta munyarwanda urahatanira igihembo cya Afrima, dore ko bibaye ku nshuro ya mbere ari Vestine And Dorcas. Gusa 2017 hari umunyarwanda wabaga muri Amerika afite ubwenegihugu muri Amerika ugeze gushimirwa na Afrima nubwo atabashije kucyegukana. Uyu muhanzi yari afite inkomoko mu Rwanda ariko yibera muri Canada. Yahatanye muri 2017 ku ndirimbo ye yitwa Kuranyica. Nubwo nta muhanzi uratsindira iki gihembo cya Afrima, birashoboka ko Vestine And Dorcas batanga amahirwe yuko bashobora gutsindira iki gihembo ubundi bakakimanukana mu Rwanda. Yebo ibafunguriye amarembo. Yewe ni indirimbo yakunzwe muri Kenya, mu bihugu byinshi haba Tanzania n'ibindi bigiye bitandukanye ku migabane yose. Ni indirimbo nawe wakunze. Yebo ni tawari, ni nziza cyane. None uratekereza ko Vestine And Dorcas bazegukana iki gihembo? Tubwira hano hasi muri comment. Gusa nagusaba gukanda like, ugakanda subscribe, ugafungura inzogera ubundi tukajya tubana umunsi ku wundi. Nje nyita DJ Wakanda famous. Ndabashimiye.